Lejani baling menggandeng kidung kasmaran. Lejani tiang menggandeng kidung kasmaran ngihna yang tresnan tinding bali bungan karena tiangnya. Mekarat balini napi ke Bali sampun ngalah damanan melongot tiang di padaman suwe sampun tiang mantesan. Inggih Om Swastiastu, semeton titiang sareng sami puniki sanes sampun nonton. Suksema puniki aturang titiang duaning sampun presiden nonton niki. Sane mangkin titiang wenten jagi aturang. Niki langsung ke manten duaning niki sampun wenten penonton taler titiang sampun wengi pun nenten wangda nenten sayan wengi niki. Ngesane mang ngaturang cerita puniki titiang nyarengin acara sane kelaksanaan oleh suara saking ring acara mace karya almarhum Bli Komang Alit puniki secara bersama-sama. Kita sangat mengapresiasi sekali semangat almarhum Bli Komang Alit Juliarti. Semoga almarhum selalu berbahagia di alam sana. Langsung ke mantan mangkin titiang jagite puniki sane memurdeling keambil saking buku antologi Link karya ikut. Langsung ke mantan niki. Inggih almarhum niki duaning mangkin wanti warsa titiang jagi ngaturang akidik. Langsung mantan nggih. Makejang aling, makejang suboila, nyoman Sukardi, subo tuseng idang, nanggah tuseng idang ang kabang nyahag tangkah ne ulian kalah hino mati teken somah ne. Ngudelas kenah nengah ngalahin beli mati. Apa mirip pelih beline nganti nengah nyemak gahe. Nyoman Sukardi nyelelek di adegane ngaukin somahne ane merurup ban kaman batik. Bulan subo pejalane nengah murdiani mati. Ngantung raga di iga-iga ampikane. Makejang saling melihang raga. Pemekas matuan nih. Sebat ne tuh sengidang nyambata, beg-beg ngideh pelih. Meme ngideh pelih ngah. Meme pelih gede, subah nengkek-nengkek nengah. Tuh sing ada kena meme lakan nyelapang. Ento saat maka tuah pengleme. Tuh sing jong wele nengah. Ampurayang meme ngah. Mirip bulianto, nengah nyakit hati terngemasin luas ke gumi wayah ngalahin makejang.
Men Sukardi, ingat teken unduk dugasipun nguweleh nengah Murdiani. Bedikin nak ngejangin yeh di ngarungnya. Apang tusing bencel lah sini. Tulukang sange. Subuh tepuk apine nyansan nyenikang. Nengah Murdiani mendap. Mirip dikenahnya sada pedih. Kewala ipun ngalah. Pepas nampi munyi buka ke ketul. Onden. Ada selat telung dasa menit nengah Murdiani kau kina teken matuani. Ngah. Nang tegarang mai. Tiang me. Subet tawang meme. Nyai sibuk megarapan di paon. Kewala. Ingat na masih ngeruang pianak-pianaknya ini. Tegarang tole pianaknya mau pelayanan dot. Daki. Subet cara. Sampi suut metekap. Diangkannya kan me. Barang na urusang cucun meme nih. Ada pragat melihang tiang dogen. Nengah Murdiani. Ngelawan mirip subut tusing hidang ipun nanggahang gedeg basang. Nyai oranjek ngelawan. Kan malunan ngasanin uyah. Meme apa nyai? Men Sukardi nengkik sambil langah metungkat bangkiang. Me. Tiang meme. Tiang nawang. Meme malunan hidup tekan tiang. Subeliu pesan. Pahit manis hidup meme nih. Ane suber rasa yang meme. Kewala ingetang na keme. Anaknya ane madan dewasan tuh. Tusing jetoli hauling tuh neme. Nanging ulian parilaksana lan ucapane. Lungke apa tusing. Men Sukardi macemen. Tunanga limane. Laut megedi ngalian mantun nih. Cucunnya tilah mau pelisahan mau pelayanan dot. Ingat tekian unduk ento Men Sukardi nyansan ngeling cara sabah disasihkan nemi. Nyoman Sukardi makin memene sahel ngelut melekut tekak. Yah peninggalane becampuh sebatne metunggalan. Kewala. Nyoman Sukardi mut sahel kuat. Nundan memene apang tusing melihang ragu pedidi. Sud me. Sud. Rerenang ling memene. Diapin liu yeh mato ane pesu. Nengah tusing lakar puin mewali. Sud meme melihang raga. Sud meme melihang dewek pedidi. Kamu lan suba pejalane nengah buka kene. Tusing ya ulian. Ane makada nengah ngungsi kena sepi. Ngutangi raga aja ama kejang. Nyoman Sukardi ngenyuhin memene tisu. Apang lapine ya. Lan, jani barang ngerunguang pianak tiange. Cucun-cucun memene. Tiang subuh tusing lah nyen me. Sejabaning meme. Man. Tusing Julian nyen me. Anak mula amonto tuh nenengah. Men Sukardi. Mendap mut sahe nyudang ling nih. Cucun nih jak ini pun. Dong. Men Sukardi siap. Nah nang sepet nih. Ngusap-ngusapin ya peninggalan nih. Tekan cucun nih. Luh putus sendari. Ngudiang meme mesaput kamar. Hari. Balik metakon tekan bapan nih. Wireh tusing man jawaban uling dadong nih. Pekakne sube dadi dewa ya. Nyoman Sukardi menyamu sarang tiga. Ipun paling cenik duru muani pedidi. Nyoman Sukardi kebil-bil.
Ipun ngusap-ngusapin bok anaknya cerik. Gandong pianak nih kelihan abah. Adene ani mareh auton suba nganti yang di tengah sambil mau pelayanan galang guling. Loh putus sendari nyak jagen adene tur milu mau munyene nyoman Sukardi ulung nyautin petakon pianak nih. Sawetara jam 7 peteng tur ngemargi yang sarah areh pemargi upacara lan upekara kelayon sekaran. Krama desane sami sayaga jagi memargi ke setre. Mek ngah lakar kija bana memen putune. Metakon teken nengah parniti mbok bapane. Dadi memen putune tegana nengah parniti mendap. Kewah banipun nyautin. Mek ngah ngeling ipun mekraik terus ngemang krama desa. Loh, dangeling memen loh tuh. Man, memen putune ben pidan mulai. Mekejang mendap nyagjak tuh sing idang nyautin. Duah ya peninggalane debras deres. Ingat tekian anaknya alit cerik subuh kalahin meme. Ingat tekian petakon ane kewah bana ngaliang jawaban. Tuah ngantos sanggala apang anaknya alit pedas nawang. Ngerti tekian unduk memen nih. Tusing buin lakara mewali. Tengi lemang nyoman Sukardi negak padidina di bale daje. Sung makejang subuh pada mulih mbok nginep terus subuh pada mesare. Ada ane nyangkutin lo putu. Ada masih ane nimpalin pianak ane cenikan. Gumine sepi, gumatat gumitite tuh sing ada memunyi buka ke tebin jangkrike tusing ada ngering. Biasanya subuh cara anak konser jani melenan jeg serbi. Dus nyoman Sukardi ngenyet roku akateh nyaruang isang bayune. Ketungkul bengong samar-samar di ngehe ada munyi anak loh ngeling. Ngangina ngawanang di gang rumah nih. Sade ngejohang puin ngemakang. Kadi nukduk pejalan angin peteng. Dingin resin hati. Merasa nawang. Tekan munyin lingen tuh. Nadak sare luh putus sundari pesu uling kamar. Luh tuh ngudiang kali jani subuh bangun. Luh putus sundari mesaut sade kepupungan ngusap-ngusap. Paningalane ane anu mekabang-kabang. Meme ngauke nadan tiangi sambil ngeling. Ngudiang meme ngeling po. Dija meme ajak meme mulai po. Ningahang munyin pianak nih tan kerasa. Ulung ya peninggalane nyoman Sukardi. Nyansan mekelo, nyansan ngedenang. Jag-jagina pianak nih laut abin. Mai dini di sisi jak bapa nimpalin memen ceningi. Kuluke nyalung saling sautin kadirasa bareng ngerasa yang sedih ipun sekeluarga. Ngeling tan pererenan. Pengotan 26 Mei kalih tali 15 oleh Ikomang Alit Juliarta. Ingnya semeton titiang ampura titiang niki sampun wengi kang yang amuniki dumun titiang matur
Ampura pisan puniki antuk kekirangan titiang mak tayang. Inggih titiang lungsur mapamit ton titiang sareng sami sanes sampun nyarengin. Suksema pisan puputang titiang antuk Brahma Santi. Om Santi Santi Sama sareng sami.